Nous donc yo. Mi me propriétaire fwe gbato e gbakwe bo yi khoke ato demele. Bon mi de soule le ku egwe kha khoke ato le yo. Nde je bon mi masaya nu khoke ato le kakabonu e bak boje po wa. Mi non fura kwaza mi tome. Eye waka ya khoro mi gon wezo me masan kho moto ijoro me ibokun. Kabinu e waka ya khoro mi gon je zan ba fo ijoro me maso si ku gba. Bon mi no ride to me le ka bo boje no kan. Nde mi ton. Ah, unjo ti menu mi bodonji kho ka ya to mi ton le o 2002 mi ton le ne me. 2002 mi ton le we. Do ye tewe no kho pa joko. Bonu dube no po. Ben no frin doja san pangwe fie mi de ku mi ton le mi na sa ko ejo lo no so ko enu mi de bo mi de no blo mejo me na si. Mi de to mo yi. Si ma mi de me inte o ma yin mo gble so mo yin pe asan ton gbe ne. Aso ka ken na gble do kho ka ya to mi ton aso e no iwa mo ko mo na su kho ya ko mi de yo aso ken na gble de. Run ye we no do joko ko e koko pa. Kaka bo mi de no mo kho ko mi ton da 10 marate da 5 marate. Mi kanale ro dide do ye ka bo gbeje no ka. Ayi ye ka ya khoro mi gon pe. Amonu e si ku hu ko me bodo nu mi onu nu e do sin we de do nu glossy ma e ko e lo de yo. E kla mi na mo do e lo nu wa. Ye lo si ma ko si. Bo ndo do e kanji. E ko so gbe asan e po mi gon si. Bo mi ko dide to me kaka blondo de sapo aji. Ah, de mi de wa gbe me ruru jale yo. Ko ya je mi gba tro lo cha. O mi bio mi de me. Nu e blo mi de yo. Mi no dide to me le kaka bo me le no ba poje po nde we che. Vi gbon fi o mi na do fi he koko kwiji. Vi su hon to gbogbo sikiti po. E blo le fi to le yo. Bo mi no dide to me do gbe me mi no mo nde mo do jan we. O mi dai ko me. Mi dai ko me yan ne. Si ma me bi jen ku ho si. O so gbe nu me de le awe so e po mi ton me. E ka ko su mi e bo mi o ko ye lo me jo me blo na. Mi ka le dide to me le ka be si mo sin bo nu wa. Toto we wan lo analyze we de ton. Na gbeje meji. E chi mo che kha che. Ai ni eje ya. Mi ko fina go ne bablo fine. De fo mi na do bayi. Bo mi no ken nde mo kacha so iten me pe de mo jodo. Alo nde no ten me a. Bo mi no kan kwa lo no san to fi o ko goton. Lo no blo fi o do be no do ye ita ndo nu na sa me o de yo. Boutique o do na da cho. Bo mi no ken fi o mo blo do gbigbidi. Ye blo do fi o po mo e bo mi te mo do blo fi o do po activité o be po mo. Leje mi te na blo kon kaka bo mi ona go fi le so tro lo kon yo. Elin ji e mi no je. Mi sana bo mi ona récupérer quoi ton pe de ya. Bo fe na no be ne me. Akpo no be. Do sous enfant me ono kwa de mu na so jo no me a yo. Eno ja akpo mo ji. Amaka imo anu e reparti be no jele akwa kle mu de we me ona no su mi asan pa on. Ene no le ko to mi bo mi no le ja akpo mo ji. Me on we kasa kweton. E si yan kosu kwa be yan lo bublo te on me do blan sando fini. Bo chicho te ka yene bo mi do ta me lo le mi. We ke mi tokun e lo le jenwe ya. Ah, tokun e mi na mo le pomble jodo bo di to we jenwe ya. Ah, ko mi ton pa cha yen ta won we. Kabi abjina kuna wuli du e mi de kese koropo le pon wa. Bo mi no che come me ko ke bo me o e kwa isan to te o me san mo kwa bo récupérer ya. Alors no activité de me on blo mi te no che de ko dai khameji. Bo na che wule wile wu le me on blo ko kaka bo go si fine ba bin gba po no mi ko mi no che di to me on cloji. Le na blo ko ka ko si fine mo mi te na ite o me do mi kan je bo tun na ikun gba mi ton. Ben je de we me on sa lo fine mi de o kaka bo me on si ko me gbogbo jo ikun gba to wo bojo te on me to nu mi o kwa mo pon e ka san to fre bo ma so récupérer quoi ton ayo mi te ron ja activité ne wu nu mi won yo alo papa me ku ye lo mi mo yo e do me bi lo pa me vovo teme ene bonu me on je o e no sa fine mo kwa na mo yi je sin kon to ne bu so wa o nu gbe no do che ko na sa wa na sa ene do ye do kuro no pra pe to ro kuro bo me ro kuro popo ye hon no ton ko kawe bo me ro kuro popo ye adon no ton ko kawe me ro kuro popo ye de le po timbo e no dagbe ye le ya e kuro wa nu itonu ye le ya e kon ta fu ye ne le ya le nu pe o me de ni me do popo ye ton po e bonu mi dai ho me po nu ebro mi de ko a china kuna wuli du mi de kese kero po
ala e kun gba mi na so wa fan galiton nu e ko mi ton chi mi mo che e khache